hotu portibio damang dainang mi opunang datulang mi raek keldo mga diko las rohani naborhat maho sadariyo sonang maroham laoman nadikona natininggal mo natariliwo manami na porsuki portibio orhat maho lao tusu kori madapokori amana dikicagi orhat maho lao tusu kori madapokori Yesus Kristus masih baida ando akana morsiai orhat maho laut surga pada potong Yesus Kristus yang terkasih sampai ketemu di rumah Bapa di surga. Naburhat maho sadari iyo sonang maroham lama nadikona natininggalonmo natariluwo manaoni na porsuki portibio orhat maho lao tusu kori madapokori amana dikicagi orhat maho lao tusu kori madapokori Yesus Kristus masih baida ando akana orsiai asa mulai ulota sebuke di nomor sia puji holong di rohamu oh Tuhan Yesus Rajaki
memikir holong ni rohamu. Dipahipas polo pamatang ng tordinari upay nakboy hari marpumo Tuhan di ingananon ima parbadaan ni inadua-dua nami inang boru amang ngarga manalu bison Tuhan mulai paspe sude pinuparna siang sude ingalan inamaragami ro nasida imananaho patupahon mangokal holi di bagasan sadarion songon adat nami adat habatahon nami gabi dalam nami me Tuhan lahu patuduhon holong ni roha nami maradopon na dua-dua nami tarlumomi ma Tuhan hirim do roha nami seneng pakyon nami do adat habatahon nami i lahu pasangapon guarmi alani Tuhan jong-jongi ma parpumuan namion asa tinggan mardalan ulau talumobi molo huduti hamian non ima laho patupahon ulaun huria jalaneng borhak ma keluarga nami anon laho pataruhon bakeni inanami nang amanami dison tubona pasogi nasida lehon cuaca nadingkan talumobi molo patupahami pe ragam niaka ulaun ada nami seleho matuhan cuaca naturam asa mauboy mardala ture ulauni da kurang manangaha marsangat maho Tuhan hubungan nami sadarion siya na mamuka sahat tu na mamujumi di bagasan gua mi anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami buho amen. Kata nagabi ucahan para pemata di bagasan sadarion ima sian pesalmen 22 ayat 4 songonoma tar surat disi ayanampe mardalan ahu dirura linggoman ni hamatean daku habiari parmaraan ay hodo madongan yahu tukotmu dohot batahim mangapuli ahu ima sahana rahal na somaldo tapatupa ulon mangokal huli sebenarnya godang do nang piga-piga huria senang sekte di tonga-tonga ni hak Kristenon na manolak pangajarion ale puasa huria taha KBP boy tarjalorokana patupahon ulon mangokal huli. Sada tradisi yang paling jelas ima taringot tu si Yusuf nasida bangsa Israel di bolokon di Mesir sampai 300 tahun akhirnya jong-jong jala ulama si Joseph manang anak ni si Jacob anak ni si Ishak boy nasida dengan memula di Mesir semua sadaraja matua ibana dan pada akhirnya mati di Mesir tapi Yusuf menyadari bahwa dia bukan orang Mesir. Dia sadar do ibana halak jahuni do ibana jadi kon mula do bakkena ima tubona pasogi na margoan Jerusalem alani ido adorong somate ibana do naon ibana matu aka iana konna mula kamu non tubona pasogi ala posrohana di palua de batado bangsona na tomon di bagasan parhatuganon ikon buan muna ma bakkeku tubona pasogiti. Lapatan na Yusuf merasakan bahwa tradisi untuk menjaga keturunan dan nama keturunan itu adalah hal yang baik. Alami ino dan salai mulai pandangan hak Kristen. Nang hitung-hitungan ni huria perah nang Tuhan murid kok do pangatusion si songoni. Menurut apa pape ulang mangokal holi sonari bukan karena hal yang lain, tetapi kita mau mengingat riko do HP molo huboto manang diboto akka pinopar manang sudut nama ihud isi do pungna manang dia do garis keturunan nasida olah ni do sebenarnya jadi nang ada pangatusion na asing taringot tusi ras neng takas do monota bahwa haporsiota mandok molo jol mana mati mamati ma molo badanna dagingna mulak gabetano ale tordina marak do di mata ada sayang do molo suni boto nasida setia do tuturmu isi do pumu setia do pinopar muna gabi sodong be regenerasi budaya di tonga-tonga ni nguluta ima na parjuru na padua hon molo tapubuk marhite-hite terbukta di bagasan serion takas do di paingot Raja David taringot tu hamatia takas sudah pernah kalingan molo jol mana mate tordinai ngarap dohok debata sonai
Alani ido kukede tuluan tulu mono masihor mo tuao ingo ma na disugoya. Jadi itu suri pinopar ni amanamion amang manalu opung pahola tolopan opung tolopan manalu di bagasan tikion. Takas do ngagodah na diminggan di patupa na dua tahun di tiki nguluna. Boy ido nariko di hita sonari. Takas do molo hita mandokon mardala pe hita di ruralin goman ni hamade danga dong na peruta habiani. Ngamar na siroha kita ala adong Yesus Kristus na paduo kita. Jadi tayo may dang namarningo na mateo kita alay namarningo do hita sudiri nekon mahido. Alay ko di bagasan na siroha do hita ala adong do hamatiani bukan ujung segala sesuatu alay awal laho tadokoma majalo hanguluan sulu. Amin. Moniati man Tuhan bolo di bagasan tikion boy makatai hatami di tonga-tonga nami say tapa manian hasadaw di tonga-tonga ni pinopar ni natuto nami na nagpupa-pupa kami ulon mangukal huli di bagasan malukuton. Molo matnganap pe nasida di inganan na maragami jenaragam akka ulon pakubasyon nasida tujuannya dope Tuhan posroha nami lam tabaamu las niroha rezeki pinopar na dengan marroha tumulu nasida. Tuhan gudang dope naikon si pikir honon nasida tagan mengulu di hasyanganon nang sudi hami alemat posroha do hami tarlumo bidaku habiari hami hamatean ala jomma na porsia do hami tuho ali Tuhan. Kadali kami aka pinopar na tarlumobi na tomodo pe mamulus ragamnya kahasusahan di Portidion asa marpakirimon nasida di bagasan haporsyon nasitong muloro pajuon itu hani tu nasida ng tuhani sa na pajumpang dohani doot aka na hinaholongan gerohan nami di sugo hasonangani tohan nami Tuhan jongjongi pasu-pasu sudah pinopar ni na toto nami nang aka ulon nami di bagasan sayon di bagasan kuat anakmu Tuhan Yesus Kristus martangian kami Tuhan. Amin. Gabi sorangan mua di paya sorohaku gabe sorangan mua ingananmu rohanami to dimi manggohi ipake dohot ngulunami gabe ula-ulabi ingananmu rohanami to dimi manggohi mahita tangyang ali amanami na iboragi jam saya tinggal badia mawarmo saya Roma harajammu saut maromo Tuhan di botomon so na iboragi jam lehor matu hami sadeon mahuluan nami saya bari saya sama dosa nami somon panesa nami hidup saridongan namar dosa Tuhami unak kami tu ihom tu pangujuna palua mahami siang pangago ay horo na puna harajaon dohot hagugun rohia sangapon saliling na amen asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holoni rohani di bata amanta dohot parsauran itu di porbadiama nama dongani jalan masu hita salion rodi saliling na amen. Ini debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan goar nito di porbadia sikurnya mangun untuk lo si buarnita sini Aspenes Manado wakal hami ma holi buna nah mabuat kamu tu pertemuan di Pona Pasodi sa didongani asirohan di Batama ulota di bagasan sa Garion. Amen. Mula sama. Iluhu na.
itu na tu buat. Oh. Jo kamu keluar nama. Oh. Nggak serang drop kopi. Makan ke sini dulu. Oke. Urus sekop. Malam tanda mah pangula. Tong dodang ijama. Oleh pokok ke orang lihat ini tidak hambur mana ada cara. Tuh. Terjadi. Ada. Oh. Buka bayi muda. Oh, gede. Oh, halak esok masuk ke dalam grup surat dari PN. Oh, Pangula dulu deh. Pangula di Huria. Terdasi iba ko yang terkait itu ima. ada deh, kok hatam, beri lagi. Nggak ada konakan Mau mau mereka begini. tahu. Tiga dulu. Jadi, mana ada nak? Keseluruhan bulan tahun ini. Oh, belum bulan. Kalau mulai tiga dulu ini. Bisa bro, masih terus. Itu keseluruhan tersebut. Dinalaho buan ka pinaparmo to marabasogi. Siyang giat dia ka pinaparmo na tininggalan mo na borom. Dawa ka parmara, dawa ka parsahito. Asang giat marsada ni ka pinaparmo. Unang gabi anong parmo tunguton dung marsada hamu buan basogi. Tarsongoni mata na tepet na buhi patolwas sebagai semana botor ng borom. Mau lihat. Ada salah orang. Kalau nanti di undang-undang nanti rumah besar, soalnya Ini ada karet itu. Ini aja dulu. Persepsi bisa, tapi rumah. Bisa. Kalau mau Dah, ano? Maroni. Selamat tinggal. Selamat usaha. Selamat jalan. Ini hari ini. Oh, si Roni. Baca lebih lagi. Bisa lebih arah lebih. Oh, mabay. Buat. Ah, itu. Ah, selesai. Buku mabay. Poso rupi. Ah, lagi. Ah, lagi. Tampol. Woi, dukut. Selesai. Sampingnya, samping ambil. Nah. Iya. Nah, itu. Nah, pas itu. Muru. Kami baik. Ah. Lanjut saya. Belum sipul jadi tak seluruhnya. Sama Conro duhami kepeparan ni bapak namanya. Ang Jerman yan. Dipudi ni ulau non. Saya martabat-taba matuhan reko pasu-pasu tuhami. Dupang mandiraan. Dabok na diluan. Sinur pinan. Gabe na dula. Amin. Oras mah. Oras. Pada saya
Magagabi kung magagalusugaluan. Ari mo magabi ko kopar ni amang guru. Nagadion. Saya itu hatta mangkohin ang pasupasunan. At banggabian. Besok hari saharan na marungan namin makatay. Karena bulot mo mamado. Jadi wajib mangopin na saharan isuri koparan mo. Dinamabuan. Sarik-sarik mon tubuh na pasun. Asal dia horas perjalanan. Horas nak tinggal honon ni amang guru nami wadu dagasan buka. Nah, kari di homa. Pinggiran. Baru mau berangkat terus sana ya. Iya. Ngengit. Oh lah. Ano perkenal ba ito? Lo sudah jadi kata tu lagi. Buat temu ada. Ah, tu berapa? Belum. Mau bungu tu belum? Nah, baburu dia nong bagi mak. Oh lo. Salah kamu bungu hon. Salah babuang ni bagi mak bigala. Kering. Ah, bagi mak. Apa? Oke, 5. Bah. Mana? Sertai kita sone saham. Tahu kai tangan. Kamu gitu. Oh lo. Enggak deh, isa julat berjulat. Baju jungan. Ada utuh hotu juga ada. Akang sudah. Parah. Buat bro, puji bro. Kami apa? Paku apa ini? Bah. Nama Allah malumi. Pakai. Ah, kamu sakuli, pada om sakuli. Sakuli. Itu sakuli. Nah, kamu masih Kamu masih apa mau saya buka? Lagi. Cang, nang buru. sirapamu, masih sirapamu. Nang buru ke Julius sudah. Julius. Sirapamu, Mak. Ah, betul kami na juga job. Nanget. Ang dabo tilu tarik. Belum masih tutup. Ah, buka mau semua nih. Buka masa. Ini Mbak dia begitu. Ah. Oke. Nah. Yang goyang. Ke baju na do pe. Ni kahuli arwe tangan na jari-jari na. Just na. Di kaulos. Nah, bawang. Sepatu dong gue lihat. Sepatu. Buat sepatu nih baga depan. Ini dua. Ini mana ber? Betul mau eberi lek kamu. Eber. Pete jo ikuti jo jari-jari na. Ini tangan beri abang, jari nadi. Jari-jari na kahana. Oh, jari nadi. Buat. Ah, lah ima. Ah, ka jari-jari na di. Buka bu eber saya naik beri. Saya naik, sekarang cari son.
Pak nadi. Pak. Jari di Pak. Non, kenapa lah? Bagi gini rokok merah. Kemarin. Tunggu. Terkuling mah. Pindaruan ko tali joy kanan ni ulat tahun. Oh, geser habu. Ito. Jari-jarinya ini Pak na. Desi. Saya bekam hujan cuma saya kepala saya habis. Borong 5 begitu juga. Sebelum ate, ay surat pa sa dia dong. Dan langsung tapinan namin mang na Jual saya matok kulak. Julius, ano? Mata na dito. Dito hadi. Ini tangan nih. Ibu matung ngahau tugi jang besu. Jadi ibu sebelum suri. Ini tangan nadi, ya nadi. Yan Itu itu jang leknya di belek. Mana kau ini? Ya, penting mengambilin. Julu aku. Bu, ibu berganti. Secara langsung tarik deh. No. Ngarong na tinggal dah. Dah gua masih di mana? Tangan tadi. Di bagasi itu sudah. Masukkan lagi sini. Tangan. Itu tuh sebenarnya sisinya tono. Jadi belum itu. Nah, masukkan. Iya. Betul, Ari. Keras nih. Masa macam itu cion terbau orang. Ya, apa itu nih? Yang. Pengaruh ni kau. Waktu. Bereng tinggal. Iya. Ari. Itu orang dulu baik orang nikah itu dengan ano. Ay. Jadi tangan nama Rasuyunim. Boleh dibuat tekan. Bahasa umum. Tinggal. Aha. Kalau kami begasan, kalau kering enggak. Lari mana begini. Sekarang hidup ube tuh jangan ngobak, udah kita bawa ube. Hai. Nama hai. Nama. Khusus saya dia orang ini tinggal langsung kamu. Kita bukan orang baru asal pindauli mana pindauli di sini pinopar nih. Kau kami marbere, imam marga sebulian simatopang. Kalau kami mah tapi menauli tapi nalingan ya kasih pinopar mau. Tidak kami, tak sama. Anak kami orang baru. Bisa sering mau ngalau pasadaw na guna baksogi ya kailangan pada namin. Mula na di bara. Jupang na liwa dapat ang sinalahan na hokbe ya karuhut ni natutuwa dupangnya kono. Dia pinopar ni ang gurnanyo sa luhuk na. Nunga tapik kami deh asilo namin mah. Asal bisa kedua berdua mesti borok kalau tadi batal sudah tua. Di penopar yang corona, lu mau di parorok. Asal orang mak. Udah mereka minta kamu sesuatu mana apa sauton. Satu betul keras. Nunga salah tapi kami amang corona nya sama gabe sudah sama apa parasan. Di masa kami hati nauli hati dengan apa sama sikap doa orang borda. Pelan-pelan tuh. Tertib sana, unang alang-alang maniok. Iya. Iya, jalo sana, unang alang-alang kita oh. Nah, ini mak. Duduk mak. Jadi nggak sahab dia disikam monong baru. Jadi sahab dari mana gelengmu. Ima pati pali bahoni dia keluar basuk na toras. Kami pe pahanami do masak dia disikam mon
nangabunon na ho tuwa na kasogiti ors mahani ors na sudi natin galaw mo na pinoparmo asa dohonon ma at horas-horas sa solusa tubetul garto sa posikamon sa haklo sudi gabi sudi pinoparmo na kami kalulag sa panggabi sa horas ma Tama. Tomay. Nanginisi ma. Dang boy, anak na. Ini sok mama. Kada mawa baik kita lagi. Hingga bekam. Dat somani. Ije sadon. Oh, iya. Nai de hot. Ihuti usang. Mangana adut maro menok makuti mak. Iku malamamu. No de so ni. Sado hari pamu. Nam. Ya. Malamamu bekam lalamu kau ting. Aku apa lawai? Palak kamu palas. Coba malah di daerah. Unang gabe tertutup. Coba musa puluh data dulu. Puji-pujian hasangapon di pasahat rohana itu Tuhan di bagasan menugutu. Ala takas Tuhan upapiralah kami dengan dibasam doa sunurohan boy kami Tuhan mahil pasot tong marpuri tong di bagasu. Tuhan takas turi boto holo nami di menugutu nali Tuhan imam dinong merujung muru ina nami setong di bagaso nali Tuhan. Merintain mali Tuhan ison marpungu hasuhuton dohot suri keluarga umuri mana kula hula nesiga ima Tuhan dinalaho pasahatun losaput ima merhiti aret habatahon nami song ima Tuhan dinang mopo tongina namyong tuwinanan permoy-molan na sederyo dari noy Tuhan pastorohan nami naho mangalayan saluhuk na akan adengkan nauli diulaw manogoto dinapas dari songotet di acara madokata masyarakat dari suhut duk saya madokata sekali suhut sahak ma tunda tutuan hutang duk sahat tunda tutuan hutang sahak ma tu hula-hula Ison jong ma hula-hula mula ima di dalau pasator ulos parpuri tarlumubi ma to magkapinok parna akabere ba arong hata saotik dohonon itulangmu diari marsot bololungas sipan na bornamion do alang bornamion ikon sadero rohamuna dos rohamuna unang arong masih babali-balian molak kana hungurang molo dos roha tuparo suge terlubobi tuho aman hokma koro sila luar terbot daw koro udah debeku anggo nelayan kurang dua lanar ka komunikasi molo tumpe sokon nakasar hatani ulang mo mabaik dunareng ka tuhoy siang dia ma di purian ng borong saya muliat di batayo ay pason suang soni gajang nyur itabay di hotong bere akare iki da siya tuatay matutu paho madirim suang soni nang minang margo bangun matayong kamatri mata asa totong dire daw nas roha suang soni nang akare iki jadi iyo yo na baru iso jong manang ula-ula ima di dalaho pasaton urus parpuri sayang dia mau naboro dia kapiro parmu mana putih nauni mana putih narenggan sayang dia pamati nangiman binenge salam totong dileo dia kapiro parmu ay pason talumo bisa dari rohana boru unang gawelong akka umut-umut jari parpuri ayang goho na boru nunga bagak be di jalan di matahari siang muna jadi kita kasong baca kana cepet bre ana sahat nama pasawat nama ulus ba iko ma ido di hona boru di son nungaro hula-hula dinalaw pasaton ulus parpuri siang dia ma mana pun nauli mana pun ringga di paparak mo suang ini dia kapilo parmu udah tinggal holomu sayang dia mana baru dos rohana dinalaho pasangapun akan atoras jadi arang doraku hatasa upasa somang hateng itu nang untuk naboru
asa tibobe na tiang ni sopo utibuamen na tiang ni rumah hona boru nga sorang video bata Panginoon at matay bata sa itibamba tong umurya kana poso madudura jangan sang soni manang sahan ulus asa na hona matong songon hatan ni dua asa enes te dua mina pergi goman si bor di bakado silio tua kita horas medo sur de baror madudu asa saha sun saha tuh di waras nunga di pasa hula pe ulus parpuri tu hona boru leleng mahi kahado mangulu saat mau tupar horasa madudura jangan tersongoni majolong na repek na bubong sami nasa magprotokol Karena itulah ini mengabulkan kurban dinong binayan muna terus perpuri bilayan mo lima terus sabut mana pudi matong dihami yon dinayan lakon muna terus sabut dinagyan doon suri hata pasu hata nahuli hata nadinggan na pinakahang kami donok ko sa audit juga ni sa 10 dito ma juga ni sa 10 alu pasu nanya yang muna tuhami at pun na may magpamanidar madudu Tuhan kita sahat tulo ni siga ina ulus sangkot tu ina ngamla suap song ima Tuhan sotok penang dan maralaman may nanamyo tong maho Tuhan na mga leyan asmiroha dohok dami sudi keluarga asabo juga asal asmiroha ima ina mangut adat ima ulaon sari matua mangirutang niya mahit pe Tuhan mau lihat mariho ala nunga sikop ulaon napasahat ulus sakut marhita ima pasakon namin ang Panginoon namin tutuhat tayo maghiti anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Di Bagasan Goarni de Bata Ama anak dotok di Porbadia, hubung kami maulon di Bagasan Salarion. Mono di Bagasan Salarion Pukota Ulaon, Ima Parsari Matuaw, Inang Diana Boru Manalu Rumah Buta. Sehingga maning kamar dalam ulaon sian memuka sahat tuna magunjungi. Semua mahata nami asa tabuka godang. Tuhan mo parmusin nami. Pasal tamu ma ele-hele soba-soba nami tunebata Jehovah. Nama napa saluhuna dohot Tuhan Yesus Kristus ngapa dua kita siap dosa. Dohot todi porbadia nama tongani huriana sahat Tuhan susudah di bohalta. Pasal tamu ma soba-soba nami itu Tuhan debata. Mulai tema, saudari pasal tamu ma soba-soba nami, tuaka pemerintah setempat
dohot agak pemerintah na mangingani hutapta di bagasan Tikyon. Alamar dala do dengan kaulaon hipas-hipas sudah hita madohoti ulon sadarion. Pasatamu mas soba-soba nami tu nasida. Mulai aja mak. Terakhir permusik nami pasatamu mak soba-soba nami. Tuaka situan natorok akan amar hula-hula marboru mardongat tubuh nangdongan sahuriate di bagasan Tikyon. Pasatamu mak soba-soba nami. Jadi, alam dibuka nakal dengan sobat-sobat tu debata aman atau dapat media Sito Lui, ranang pola beta buka semua ni. Sonari, kami tata mardala ulos dengan tapasada marohata. Mardala dengan ulota di bagasan stadion, tapasada marohata martang yang maita. Tuhan di bagasan stadion, alam dibuka kami godang ima ulot parsari matuo na tutuan namion. Diberi kodo jong sudi pinoparni na tutuan nami. Lehon sadani roha, hiras ni roha, dinasida. Modal na mamuka sahat tu na mengunjungi. Saya di Batama namar sangap di bagasan saluhuna. Suang-suang ni lehon cuaca nadenggan ali Tuhan. Asa sudi kami boy marlas ni roha. Di bagasan guardi anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Ya ulah jut. Diari nauli dari kau dinang dibukamu ima parsari mauto ni dainang namion. Sian hami muna suhut suang-suang ni kapaparan na madok malah tegurang Tuhamuna. Sian hamung se malapang ida Tuhamuna. Alhamudo mangujungi totong do dia hamu pangulan na rami na lawan nong manutup ulat to sa derion marhitay madok mulai ati hami jala di DP amon nong maradi marenganan banang di bagas naik hamak kerajaan nami pangulan ni huray nami so ni ma hata nami sian bona suhut mulai ati guna cara para membuka pon laki nung habis sikop jadi dumbar alaman napar julu mabuat tuan di kota mahami napa dua hon mandok hatama sian namar dongat tubuh baru mandok hatama paidua disuhut sipuli majaha jujur ngolu dung sipul majaha jujur ngolu upasan taima tu hamu hula-hula nami mandok hata napar julu tu hula-hula rumah putar dohot purba sekaligus semua tulang naruh nami debat raja duksi puli sa matu tulang nami tulang sikuria duksi puli musaya madohata ma tubora tulang nami silaban duksi puli sa musaya madohata tubona ni hari nami hutagalu duksi pul saat matu ululana namar hamarangi madohata nababan dohot hutagalu duksi pul lamang namar hamarangi saat matu ululana nami naposo madohata ma hula-hula siregar munte tapubolon sinaga lipong sipolon lubis do nabi tupulu dung sipuli amang saat matu amu hula-hula nami hula-hula pangulian mga hula-hula persia ima hula-hula nami silalahi si haloho silalahi si marmata dung sipuli amang saat mamu se itu si matua ini baru nami ima purba do manulang dung sipul namang upasat tayo mamuse tu aka saluhurna pariban aka ale-ale dung sipul yang kasarikat saat natutuan di huda pemperbalok natutuhan di sarang natutuhan sebdutan dung sipul namang upasat tayo ma tu kuria aka mang raja inang sori pada oh dung sipul namang siya natutuan di huda totok ma upasat tayo itu aku ula-ula nani rumah butar dok purba lau papapur hata nauli hata nadeng ketuhani pinaparinay nangon dungi pasat tani mamse tuhuria saat maturia baru mangap pengami saat matuhuria songoni ma songoriwan mang natetip acara di parsari maton di dainang namion sinubuti hami mang natutuan nami dia kana hurang teroya hami Gabi kamu majorong kentang bulan mulai kalau padu mau matu kontak sobai kamu na parmusin namin nung kalibet kamu na
mula-mula sa tungkol tagsubay sa naribe na yung mga liya mahami sa liya tihami jo inong namyon bay kamu majo musik na hobbar to si nami pe asa tisipuli ulota hita asuhuton on nang bakal ipuli di hita asuhuton alanunga sipulami mga liati yung namion jalanunga ipapwesami ang liati jadi asa sipulihami natuto namion doon para kalanan namin malihat kita di inang tahun yon agak mau tongkat ikan ngero dapok di tak jelas ngero pak amang par musik nami jadi karena sikop di kami baik mani kami tinaunggul tiu binati panuhatan basi diudiu laksana untuk kesehatan mulai tema di sudik mulai tema diamu hula-hula nani mabuta dohot purba dohot tulang nami siburia dohot kona tulang nami silaban dohot kona nyarani siap utagalu torlemo lima diamu raja di lungsau tanami mulai tegodang mahami pasak tuamu raja nami dinaro hamu manggohi dokon nami apalagi kon ima ulau nasari matua omat namion dilek kamudo raja nami ilang sori pada tikimuna dilek kamudo tenaga muna dilek kamudo materi muna lau mangodobi gokon namion di sude haburjuan muna ramang raja do ilang sori pada dan tarbalos kami anggiak manian saya tuapa mamangan si tuamu saya diliam tuamu akka hayu basan do akal senirwa do akadam gadang ni umur mulai ate masa nami do konsep apa hasudon mulai ate orang ma ada mataraga do inata sori pada parti kirosa maita tu nama jaha songod riwat singkat manang bujul gulu di dainangon ima dainang nong jumulu sari mojuon sietong katongan nani mau lopi adong akan orang lobian nong di pecahon nani ba berpabuat si marohamu jaluk nak kaulo nani semuanya kan itu nami itu di hutan iya pun nami na mangalak bor girajay bor hutagalog nasyid pagarbado ima nasaon gabi bunanyari dihani anak na tulong jala kami pinagparnipong namin si nomor 2 iya pong namin si nomor 2 mangalak bor girajay bor silaban nasyid hutaran yate karudong buhay may nagabi mo na tulang dihani di bagasan tikiyon anak na 2 Jalahami ma pinagparni siya kangan
Iyo pong nami siya kangani na mangalak bor mirajay bor siburian mana na opumar hutana manalu siya huta lubas siya laman anak na tolu anak dua boru. Iyo pong nami siya kangan mangalak bor mirajay ima boru na baban siya huta putar. Ima songon dihula-hula namar-namarang di. Iyo pun namis nomor tulu mangalak kori rajai boru huta galung sian huta simamora. Ibotona mangna edani dai nang namion siak kangan marhamuniam mai tu anak yang boru nami marga huta soy tu huta sigala-gala. Ia lah baru nami mana ibu Tony inang nami si nomor 2. Marhamuliat tu anak yang baru nami rumah butar tu huta goting. Ia bapak nami si nomor 2 ima nama ngalak bor mirajai boru peruba sian huta si sordak dohot bor mirajai boru rumah butar. Nasian huta sosor nauni ima nang tapadu-padu nang bostang di pogoni alaman namion di tikion akar raja nami cek anak-anak sia anak 2 boru 10 sada sudi ia anak siap kangen mangalak boru rajai boru sirigar sian huta ledong di bahasa tu ada dalam opat bawa tolu boru jalanung ngabe sude sikop merasa hotan pahukuni nang namion sian anak na siap kangan anak na siap kangan mangalak boru rajai boru sidalahi di bahasa tu anak 2 anak sada boru anak si nomor 2 mangalak boru rajai boru sialoh di bahasa tu ata dina danak 2 anak bawa sada boru. Ia anak nasi nomor tolu mengalak bori rajai boru silalahi di bahasa Tuhan madak danak sada anak bawa 2 boru. Ia anak nasi nomor 4 mengalak bori rajai boru si barmata di bahasa Tuhan di silat danak 2 anak bawa sada boru. Ia boru nasi kangan marhamulia mata anak yang boru nami lain nami si daur di bahasa Tuhan danak 2 anak bawa. Ia boru nasi nomor 2 marhamulia tu anak yang boru nami marga nenggola di bahasa Tuhan tama sada anak boru. Ia boru nasi nomor 3 marhamulia tu anak yang boru nami marga waruhu nias di bahasa Tuhan tama anak 4 anak bawa. Ia anak nidai langon si nomor 2 mangalak boru nirajai boru munte nasiak kutamatiti dolu sanggup di bahasa Tuhan tama di nasi danak tolu bawa 2 boru jalan di bagasan persikolan dobe di Tikion. Ya anak si nomor tolu mangalak boru rajai boru tapu bolan sian huta tanah Jawa pematang siantar di bahasa Tuhan dari nasi tolu anak bawa 2 boru jalan tong dobe nasida di bagasan persikolan do di Pangaratuan. Ya anak si nomor 4 mangalak boru rajai boru sinaga sian huta boru uan ledong di bahasa Tuhan tama dan anak bawa nasida tolu anak bawa sada boru totong dobe di bagasan persikolan. Ya anak si nomor 5 mangalak boru rajai boru lipong sian huta bagas siapiabi Rio 2 anak sada boru. Ya anak si nomor 6 mangalak boru rajai boru sipulun na sian huta lubuk pakang 2 anak. Ia anak si nomor 7 dang dope marhasohotan. Ia anak si nomor 8 mangalak boru rajai boru lubis sian huta garuga di bahasa Tuhan tamarina tidak danak 2 boru. Ia anak si nomor sia mangalak boru rajai boru na 70 sian huta kadis manang Rio di bahasa Tuhan tamarina sada anak bawa sada boru. Ia boru na siya kangan marhamulia itu anak yang boru nami purba
tuhuta bakara jalan di masa-masa tuata Marina Sida sada anak bawa 2 boru. Ia boru si nomor 2 marhamulia pa itu anak yang boru nami maragamandulang. Di masa-masa tuata Marina Sida 4 anak bawa 3 boru. Sian huta tuhuta bakara. Jadi punguma sudah pinapari dari nangon. Sia anak walu parumain 2 boru 2 hela pahupu si anak 2 boru 47 nini sapulalu punguma sudah walu bulu onok balak jalan dari nangon tubuh mon di tanggal 21 Desember 1950 jalan Marujung Ngolu di hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2020 sada jalan untuk usia dainang usia madailangon 70 sada tahun damang dainang amang raja amang tori pada suang soni pada amang saluna ula-ula namin di partikianon di parsari matoni dainang namion dinakujakan lang sa jujur ngolu jujur singkat tarsiot di parsari matoni dainang namion dunga tutakas dangit ko na kayamang adong dope yan ako ni dainang namion nasa harus dapat rokat itu dina marhite parsari mato jangan biar itu yon marpangidokkan itu pinapar na tuhan sa luhna asa totong bok kamu tanyang muna ang giat tujuan non dapat tirokat itu dina di patudu tuhan tay lumuwi ma dia ka pinapar sa luhna akan namang ratupe akan namar sikola song-song akan namet di perbisu Tuhan di dongani Tuhan asa giat tu ipasna tuak katik dengan roh so lima kaya dihan kaya nakon na dia kana hurang kahagabiyo ditorok ipinopper dia na sa hurang tubuan yanak sudo na hurang sudo na boru totong berpagirok kami Tuhan mang raja nami totong bok kamu di bagai sa tanyang nami maulo pe kung songani sa jujur ngolu ni dailangon na butar patu bahami sidok boti mahami amang raja nami marhidei totong wudu di ngolu ni dailangon marpagirok kami pinapara sa luhna maulo tung ano akan orang lobi di kapabainan na akan orang lebih tersigo di pangalakana akan orang lebih tersigo di panerengna marpangidok ka mangidok map tu hamusa luhuna balope tutu dia ka uju di ngoluna adong hutang piutang sian hamisa luhuna pinok parinday nangon radido hami majalo dohot manggarar alay gobot tutok pangidok nami tu hamudong amang raja do ina nami anno nilang namion bonon nami do tuba tuhuda tinggi totong marpagidok kami dikyon buk kamu ditang yang muna asang git hami ipasipas di perjalanan nalama buwan bakay nilang namion ima naburumunon tutoba ipasami sahat sogot di ganan naibe maulo piamang songoni songo jujur ngulu na boy terjahap kami na boy terkadisok kami donga-donga taklang motikyon marpamuati las marohamu amang raja nami sinubuti hami gabe jala horas marita sa luhuna alanong simpul manjaha di Tungulu saat mahita tu partikeno tu hula-hula nami madoha tama hula-hula nami rumah butar purba suang soni tulang narobot nami sidi bataraja partikeno nakaraja nami upasak taning ma partikeno tu amuna rumah putar dohot hahadol nami purba nang songoni tulang nami debat raja bagi tulang itu roha nami nian asa hulet to kami jauh boros pirna binuan nami gabe tulang baru nakamutik kirian gabe tulang gabe jadi ama tiamu permusi nami boru nami siap bukan boru Rok tulang Tersonon
Jadi Ano ba sa pagpipirmahan itu raja ni borong namin. Baik kamu majulo musik tahun baru sih. Sungoni pe parbuatir na boy tarpasat tani sa itu at tama namang gohi pasipasun. Batutu. Na do di pasat tani do amuna. Nama buan may namarludo akabapo ima siya tulang na robot. Batutu doktor. Tukpe sa dia lebih niya topong mo. Sudah sa tityon may namarludo. Sanggil madotong di paspasu di bata. Hamuna sa luhuna. Songon kata ni dua na sidorong nani. Basi titik masih gopa, bolang-bolang na ipangaraw na. Batutu. Tukpe sa dia, na binunya kapung mo ay namarludo. Saya di Batama, manggogi pas-pas. Batutu. Wah, seorang tulang. Anak mau tatangio kamu. Dari atas seorang namang baru. Gabi tulang gabi. Dalam nami pasapa-pasong ngomong pengirbak pengulus. Rabu. Batutu. Sapulsara pinaparning bodo namion. Sapulsara. Risma sarebe. Sapulsara tulang. Pau kupang barat sara. 12. Parpu humat tu bau pusia anak sara. 10. Parpu humat tu bau pusia poru sara. 14. Parpumuan tu bau pu nang marhasotan sara. 15. Tuninina sara. Parpumuan. 16. Tuna marhamarang gilay nanios sara. 17. Tui bodo nilay nanios sara. 10. Tuana nasomat hasahotan nong abang baru sung nasara benar nami. Sa polisia. Tu parsinabul masara ala uneulauni nani ulauni parsinabul. 20 ma. Tolong aku marami tu kabar kelengan nami. Baik kamu mga amang musik nana apa tu sini.
Jawa